Ovo je festival posvećen interkulturalizmu, multimedijalnosti i kreativnosti. Počeli smo kao mali lokalni festival koji je bio mesto za one mlade kantautore koji nisu imali prostora na drugim mestima, a kojima je takt neretko bio početna tačka u karijeri. Danas smo internacionalni. Danas na taktu nastupaju i profesionalci i amateri. Za 9 godina postali smo prepoznati u svetu autorske muzike na lokalnom, regionalnom i svetskom nivou. Menjali smo se i rasli, ali smo od početka zadržali porodičnu i prijateljsku atmosferu. Centralni deo festivala čini muzički i takmičarski deo, u kome vam se ove godine predstavlja 18 takmičara. Osim toga, ovo je prvi takt koji ima još 2 podfestivala, Takt Teatar Fest i Takt Film Fest. U narednim danima gledat ćemo predstavi filmovi iz Srbije, regiona i celog sveta. Preko 100 mladih muzičkih, filmskih i teatarskih stvaralaca imalo je priliku da se predstavi na taktu. Mesto smo koje spaja različite kulture, sektore, uzraste i umetnosti. Mesto smo na koje se mnogi takmičari vraćaju, a mi im se uvek obradujemo. Ovih 9 godina obeležilo je mnogo energije, mnogo smeha, prijateljstava, saradnji i partnerstava. Takt nije samo festival koji organizuje nekoliko ljudi. Takt je festival svakog mladog autora koji je zasvirao na našim binama. Takt je festival svakog kreativca koji će tek doći, svakog prijatelja i partnera, svakog saradnika i volontera. Pozivamo vas da budete deo ove priče i pomognete nam da obojimo svet muzikom, filmom, pozorištem i energijom. 9. takt otvaramo sa prezentacijom Muzika Nove, koja je jedan od programa Kulture Nove. Potom ćemo imati prezentaciju omladinskog kantautorskog festivala i potom koncert prošlogodišnjeg pobednika, nakon čega ćemo čuti ovogodišnje takmičare. Žiri čine frontman benda s Bogom Bruce Lee, Slavko Matić, koji je, tako reći, ikona ovog festivala već. Zatim organizator Exposure muzičkog festivala Vedran Ivorek i flutiskinja Jelena Trebaticki. Kao i do sada, zahvaljujemo se Stringeru Novi Sad, Rolling Stone Kožne jakne i Kahonu na vrednim nagradama za naše takmičare, mikrofon Shure Beta 58A, mini kahun i kožni držač za gitaru i novčanik. Osim toga, zahvaljujemo se i Miletu Kekinu, po kome se zove ovogodišnje nagrade publike. Naravno, zahvaljujemo se i našim domaćinima, Radio Kafeu i Radio 021, kao i svim drugim sponzorima, bilo medijskim ili ostalim. Još jednom, zvanično, dobrodošli na Takt 2020. Welcome to Takt 2020. The festival is open. Enjoy. Cultures and different people and different generations, and we use music to speak about important personal and social problems and emotions. Muzika je za mene jako važan aspekt mog stvaranja, mog kreativnog procesa, uopšte mog života i bistvovanja na ovoj planeti, kao neki soundtrack filmski. Za mene je nekako muzika tu u životu, veže me i za lijepe i za neke manje lijepe trenutke. Young people through this program have a chance to make music, make bands, to create text, to create photographs, to do producer part, and to work by learning by doing and through peer-to-peer methods. Neko koga ćeš da voliš, uz koga ćeš da stvaraš, da ti od srca ruku dam i o lepom da maštaš. Neko koga ćeš da voliš, uz koga ćeš da stvaraš, da ti od srca ruku dam i o lepom da maštaš. Pitala si me koliko je teško. Pa ja bih rekla da nije jednostavno doći do publike. Ali ono što mogu dokazati, to je ono što je dokazano, to je da kvalitet uvek dođe, odnosno nađe načina da dođe do srca publike. Tako da, znači...
kažem jeste da ti mladi umetnici ne treba da posustanu, nego da se izbore za svoje mesto u tom umetničkom svijetu, bez obzira na taj šum i kiš koji nam je predstavljen kao bit. Htjela sam nekako bitnu stvar da kažem, pošto mi je to promaklo. Zaista nije važno kakav je uspjeh iza tebe. Znači nije važno da li sam ja sad stekla uspjeh kao što ga ima neka zvijezda, ili nebitno ili naša ili svjetska. Jer zaista ti kad radiš bilo šta, znači je li to festival koji se dešava, ne znam, u tvom gradu, ili je to festival koji je u drugom gradu, drugoj državi, nebitno. Sve su to koraci koji ti radiš za svoju karijeru i ti si uspješan. Sad... Muzika mi znači jer kako god da se osjećam u toku dana, kada uzmem gitaru i sviram, sve nekako bude okej. Šta mi znači muzika? Pa muzika me pokreće, daje mi neku posebnu energiju. Slušam je i kad sam tužna i kad sam srećna, dan mi počinje muzikom. Prosto nije da ne bih mogla da živim bez muzike, ali teško da bih mogla da funkcionišem bez nje. Muzika za mene predstavlja opuštanje i pomaže mi da moj trening traje duže. Pa, za mene muzika je emocija i volim. Muzika je za mene najmoćnije sredstvo komunikacije i najveća umetnost. Za mene muzika znači saputnik u životu i saputnik kada god se nalazim u filmu. Music means everything to me. And that's what we do in Kultura Nova with music. We connect people, we give them wind in the back and make space for them, space where they can really express and show what they can do with most beautiful language in the world. And that's music.
veče, dobar dan i od mene. Ja sam Jasenka, dobrodošli na 9. Takt festival. Ovo što smo čuli sada bila je Ines, pobednica ovogodišnjeg omladinskog kantautorskog festivala. Sledi nam nastup još jednog pobednika, i to ne bilo kakvog, nego prošlogodišnjeg pobednika Takt festivala, nada se ekscentričnog multimedijalnog umetnika iz Hrvatske. Ognjen Bašić Čudnoređe predstavit će nam se večeras sa 3 svoje autorske pesme, pobedničkom Stevo Čokralić, već znamo unaprijed da će vam se izuzetno dopasti, zatim slede još 2 njegove autorske pesme, Djeca korova i Težak zadatak. Uživajte. Stevo Čokralić, Stevo Čokralić, Stevo Čokralić, u mesničkoj sedam ispod Gornjeg grada Stevo drži privatnu podružnicu rada. Šef je servisa za kafe aparate, od danas do sutra živi, ništa kredit, ništa rate. U nasljeđenom stanu sam je sebi poslodavac, ma šta će onda prijavi nekog na minimalac. Ne treba mu ortak niti ruka sindikata, samo da je pokvarenih kafe aparata. Šefu kafane kada rikne dobar stroj, on zove Stevu u pomoć, joj. La Stevo Čokralić, majstor je zanata, pozna svaku cijev kafe aparata. Kad ga popravi, mašina radi moćno, kava gostima miriše sočno. Stevo Čokralić, stručna je ruka svim kafanama, topla preporuka, najbolje popravlja kafe aparate. Sve što treba je da pošteno plate. Stevo Čokralić, Stevo Čokralić, joj. Pa sad vidi kako kaže. Sam u svojoj šupi on dijelove pravi, da Talijan ga odere, ma rođo zaboravi. Ima kombi šta će njemu nabuđena kola, što materijala ne prime u gepek niti pola. Šta će njemu iPhone ili luster od kristala, ili razne džinđe za punjenje regala. Samo da se pojede, popije i zagrije, i da kava svakom krčmom izjutra vrije. U kafani kada rikne kofeinski stroj, svi gosti ćemo podleći, joj. La Stevo Čokralić, majstor je zanata, pozna svaku cijev kafe aparata. Kad ga popravi, mašina radi strava, kava toči se, nikom se ne spava. Stevo Čokralić i sam kafu sprema, kad zna kako je, kad je nema. Zato popravlja kafe aparate, sve što treba je da pošteno plate. Stevo Čokralić, la pam pam. Znaš, tako...
Nema više djece cvijeća, mi rastemo na truleži njihovog smeća. Mi smo samo nikla sorta što širi se bez plana, špricana otrovima s polica dućana. Zabava je jedini nam smisao života, ne težimo boljem svijetu i nije nas sramota. Nećemo se mijenjati milom niti silom, nemamo cilja doli propasti sa stilom. Mi smo djeca korova i u bezbroj čvorova smo vezani za smetlište civilizacije. Mi smo djeca korova i u bezbroj sporova pjevamo dok ne progutaju nas kanalizacije. Nema više ništa na finjaka, ko miševi i štakori, živimo na divljaka. Parkovi, rinzoli, koncerti, festivali, naša su staništa, ustvaren svijet portali. Od danas do sutra i sve kratko na brzinu, živimo tu svjetlost što vodi nas u tminu. Ne zanima nas kuća, posao, red, radni stega, vrijeme radi protiv nas, ali mi protiv njega. Mi smo djeca korova i u bezbroj čvorova smo vezani za smetlište civilizacije. Mi smo djeca korova i u bezbroj zborova pjevamo dok ne progutaju nas kanalizacije. Djeca korova, od ovih smo stvorova što na svojoj će truleži opet se roditi. I tad ćemo ponovo u bezbroj zborova slavit bitku koju nikada nećete dobiti. Nismo više za aktivizam, samo konzumerizam, hedonizam, nihilizam. Mi smo abortusi, utopije, hipi, bez ideala, svetinje su naše, cinizam i šala. Sami smo sebi spasenja zadnja slamka, odrasti nećemo, znamo to je zamka. U nadanju boljem sutra ne tražimo spas, ako postoji Bog ne vjeruje u nas. Mi smo djeca korova i u bezbroj čvorova smo vezani za smetlište civilizacije. Mi smo djeca korova i u bezbroj zborova pjevamo dok ne progutaju nas kanalizacije. Djeca korova, od onih smo stvorova što na svojoj će truleži opet se roditi. I tad ćemo ponovo u bezbroj zborova slavit bitku koju nikada nećete dobiti. Sklopio sam jučer pakt da nastupim za takt. Dobio težak zadatak da napišem pjesmuljak kratak. Uzeo sam duvan i za motanje džinđe, na piće istresao zadnje dinđe. Smisao života mi se sveo na patetiku, izgubio sam feeling za estetiku. Počeo sam pisati pjesme po narudžbi na brzinu. Opiti ćeš glavu u plića kako kreneš u njima tražiti dubinu. Izdao sam punk, pa sam alternativi na lošem glasu. A ne voli me ni estrada, jer ne znam pisat hitove za masu. Evo, kratka crta. Bio prošlogodišnji pobednik Takt festivala Ognjen Bašić Čudnoređe.